Praise the Lord. Odofwa utie me Samre. Me de nchia free yede radi Yesu Kristo ho emao. Baby biara wo utie me me Samre. Odofo erade asem odi ahye me kremu ma odi ahyem makoma so se me ne nyame ma enche na emboa na emboa ye nyina na emboa ye heaven ko ene me de brewi na erade ho nkonkon ne me kasa se enipa bi eyira nyame mmabi omote ignorance mu je se omo hwehwe nimdie ntino won yira na o yira enti ye modehuru menim se ebi eguso bo na yeso de yano etum na se oye obadwemba erade nyansa odi ma ye nyina free abode fiti ase no ebi wo mu a Bible say mmade owadwene no na wakoma mu da ho no enti na onte ase ewieye bre na ye we enya asem dada enya asem foforo biara yetene da eninti no eno a wieye bre no dehuru na ena odofo me se timu biem na nyame asem a mede beba nyina no ne tifi nyina anane fapem nyina ejina odifo Hosea ngoma no eti eye 9 itemu insia Hosea chapter 4 verse 6 Hosea chapter 4 verse 6 My people are destroyed for lack of knowledge. Because thou hast rejected knowledge, I will also reject thee, that thou shalt be no priest to me, seeing thou hast forgotten the law of thy God. I will also forget thy children. Hallelujah. Odofo we ni asem a erade edima odifo Hosea. Na erade asem so Bible say said yeti wotete mrenum sara na ne eti saa na ochina so ebeye ensisanda oso ni asase ebetwem na erade asem de erintwem de biara da baby biara wo wotie nyame asemi me pese wo busa wo ho se wo ye Kristo ni a wo ba Kristo mu sisi mfie dodo a wanya ewo nyame mu ebini mutimiti na asori bi mu so many years 20 years 30 years na fei otimi kra kasa di true on say asori we ye ne ete ye ne start assembly we anase ye ne ekoti assembly we ana ye kra ne ekotwe akra wo ha ya ni ha nka asori we kra nka eguye na ni nyina mu no enne me pese wutina se na wo sisin bibi wo ba nyame mu no mfie dodo sen eni na mfie dodo a watina nyame mu no emprahin ena wodi everyday anasa working kan nyame asem free Genesis ebesi Revelation na yebusa kra se ene books ana nwoma dodo ahin ena wo tro ni mu a ena so ubetimi eyi ano ana jamesi nimdia memman eninti no won eyeden won yeba nimdia memman eninti won eyeba na bebrenara ena ti asori mu na nso no nyame enhu won se oye nyame ma nso no ohun se won de oye nyame ma obo Jesus din ene ma ekoso won abrabom all right otimi sori ko na adwuma ba onya ni paycheck onya de odi beto aduane de onya bitua ne bills onya de odi hwe ne ma enti no ofi se oye nyame ba anase enso nyame oye okratias yewu baby biara wo biara enne erade ho konkron pese wani ba wo ho so wo ba nyame mu ena so wafa tro no a free Genesis ebesi Revelation wafa tro no se wo kinda one kasa personally o kinkan bebre na we excuse se bio ebi wo ho a na wanya akwanya anko school
bi okodru school no okodru baby kakra bi ntino ebi ese ye twi akenkan yo se ye brofo dio eye ne din enso me nua adofo so uma enu ye we excuse na up to ne enu na ye we excuse a eni na wuni excuse bia wuni anu ye bia esanse sa adan yonku ku na wodo ho ajoin no de bi biara wote na tutu no me pese men center ewo nyame ma wotu kwan efri Ghana na wabetina amanone said ye aya mo kan Ghana wabetina US uti o Europe o Asia o Latin America o Canada uti mi samri me pese mbusa se wo ba nyame mu efri se u free Ghana a wotu kwan eba empra dodo ahin na wunya adaje Genesis to Revelation wotimia akinkan trono axitri akan pen we asem a honkonkon ebusa se busa wo ho nimdie a memman eni ntino won yira onua dofo nyame pese woti ase enese enya asori na awuwo mu no ena ede wo ko heaven enye tena watena Pentecost mu ache a wo ye deaconess ana wo ye regional women's movement leader ana se wo ye witness movement leader ana wo ye youth leader enye presiding eldership a wukura ena enye wo pastor wo ye ana wo apostleship ana se wo prophet position ana evangelist position a wo hold ena nyame ebe count e wo heaven nemum na semua etiwumu na semua unantimu no enuhu ena erade ehwehwe enuhu ena yedi bebua waten osi unyuma ebedi wachi edi enyuma eye erade asemu nyuma ubo ho modin enu na ebedi wachi yenwanu bebre ne ye wo Ghana no na Monday ye wa sorry Tuesday meko ye wo ho Wednesday sorry de ye wo ho ye woni nyina bi ensuno ye tu kwan no abrochiri ade ye sonko wankwa obebuada wankwa ontimi ntua bills no ewo musa enti no Bible study de ye nka ho bebre na asori nhihye ye Bible study ye nka ho enti no ema ye nhu twiro no Bible study time wa enkanyame machia na niema ekire wadwen wo Bible na bia wakan mpo a wonti ase na ka wo de beko na asofo anase mpanyifu a erade de adom so wonti sa asem na se no eno no ye ni bra ye de ko ebi she living ye hwembrewa pepa mbrewa to sebio eno sika na wonnya na emu ye du no de bia osisi the at the end of the year and half of the year the obenya ejapade ahoro a obetumi akoyi no kumase ne nkran ne emiemi ahoro ena so uye ni nyina no okra na eti wo mu no wadwen okra ne ho se o pre sa niema we nyina no na ewom se wankọ so a yebetu afri apartment a wotim without any excuse and this Ghana obetumi akopa fie racho had ye mpacho minimsa nanso odwen wo kra ho odwen baby a se na ana ochina wo ka wonsa gu kokoa baby a wo kra no ebegina se eko heaven se eko hell odwen ho odofo ebre ni niu ebre no eni se obedwen sa niemen bibri na neti asafo no ewu asafo empe empaibo in sorry a empe empaibo anase leadership no wasisa nyame su edi obonefo ne die no esia no na nam se yen bata akinkan na twro ne nti yemu eni yemu nti no hon konkro so atwene ho afie mu nti yema yenhu the echoes from leadership to Sunday school ema yenhu. Okay, Proverbs chapter 21 verse 16. Na Proverbs bebusem etiye edunu baako emu dunsia no say onipa a ofom free nimdie kwan so no betina insamanfo asafo mu. What they call brofo na what does it say?
many people are living in a dead church, dead congregation. The man that wandereth out of the way of understanding shall remain in the congregation of the dead. Adofo nyame wokunkun enemy kase say bebrena, especially nipa motutu kwan free wo nkuru ahoro so amaya ro so bebrena na now they are dead in Christ, but before they were alive. And on top of it all, they say or the banchi akobo wa wo kra no unfa nyame asem fidi no wo sa ti asafo a ewu mu enam se de unni ntiase wodi mu ewo nyame asem se opu nyame asem a enye se wopu nyame asem se bia o nkwa asori anase bibio. You can be going to church all right, ubetimi akwa asori all right, akotie nyame asem. And then sorry ni bebre na aye one way preaching. It's all about faith. Na men kasanti ya faith because jidi eni mo obi ntimi so nyame ni. Name mom no say asoria or so for na say whoever is leading no eka enkwade asema ema wo befia wo search it through your heart. Wo hwehwe wa brabum ehwehwe wo say enne nyame ni passe mo kai midie wo ni sen. Abrabori a mi boy asemi o kan yi nti nyame basisi a megina mu sei sa message ni de ene e Christopher e mani memma mo frani ye bie ni wa ye peti nyame be hiraw nyame be ye okese nyame be ma o sei u be si dan me hu sei odofo nyame se mi mo nyame ma kokko ni ma no kokko wona what dream every intiasim awa nastem se odifo biechi udi so called man of God biechi na or minister all the ministration or anointing in quotes, anointing oil and kanwa on timinya the ministration or for the American ball koko say run for your life. Johnny Jewo Krankwan ene end time anointing oil no my friend oil ni edi gugu mo pampem edi gugu mo maso ni eyino Erade wo kunkun ekasa plain say ono ni tumi enti anointing oil wo kunkun onti anointing oil odofo wo kunkun ti anointing oil onti end time anointing oil biem into kwa asori de bia all you see a pulpit lenim na de bia yehwiegu apampa mu a wo kunkun bo kokko say ene dwane je wo krankwa na ni nyina ka ho bi ena wabebre se wamani hunu ni a wotim no enfri wo soda no enam se wapunimdie wan kasa no wapunimdie na nka mi hu yi se nka wo ba watu kwan me the America ye example. See, America is a land of opportunity. Into wumpo na sebi one see classroom dampo. There are so many opportunities here. So ABC di poni mu kanya centers bebre wo ha ombetimi a chiro see the seeking kan brofo ma utimi di yo di pedjuma any sa niema no we hwe India for any other nationality Mexico for omu nyina they seek help from these centers no na so yenuanum Ghana for na omu need that opportunity no omu mehwehwe sa opportunity na chira kwayo na imom sika na omu ta sika so enti no ema opportunity e wa America ha no was enka omunyemu chefa say enka womadwemu bebie in that manner say education say the me mami entimi anye no ene nyame bie kwa de me aba America or de me akọ Europe minimum about Europe system there, but I believe so they might have a similar system that can help. Nanka when who king kind, nanka what me afa Bible, now one kasa what kind chrono Genesis go see Revelation, now what church the woman. There's way there be.
sika pena enwa ye se oba se oba bedi pa no enwa na wo wadwim pa ne de obedi o sika ne de obenya wona wo twe mpaboa koton wo Ghana broni we mpaboa obese mpaboa afon ni de papa ne yin na asisa kogu Ghana fo so se Ghana fo re nkɔhye ni yenye sika ni nyina ye be you ma me ni papa nom aduanom ni nyina ye be ye sika no so ye benya na emumbusa ho se okra no ati wo mu no edie na odi efidi do edie aduane na odi manidi ho konkrun na uba Yesu nchen ebetina wo mu no edie aduane na odi fidi no na aduane eye enyame asem na aduane eye nyame ni mutwen utiwe se asori anhye fast ni ya wan kasampo untimi mma utiri mu pose ene ye mekrada Tuesday mama fanye akonche ada se Thursday me fanye akonche wan kasantimi nteki initiative mpo enka umma wa be wo mu America Europe ho untimi nka wontiri enhyem se meba aswesi se wedi 9 se wedi 4 ene yo krada they will say 6 to 12 the ultimi ye fasting eno de ye hu nkyere ye ma na emum no ye toto cell phones amema won games Nintendo games ni eyi arehosemo a na last week it is abofra 9 years a was send ho e was state back home was send ho Pentecost ni ba 9 years was saying ho na asema mi rebusa ni say na edien na betimi ahye abofra wadi 9 years e be hye na kra so say onkoku ne ho wafa belt akọ hang ne ho ekum ne ho adofo awieye brain ye we obonefo no say the apostle Peter kai first Peter 5:8 ho no o say obubun se jata o hwehwe di obenya no ayede amene no itu onye data ne munye de munsini kwan no obedwane ayede afri monchen munsini kwan no obedwane bo sam obubom na me wase me make all working extra time. You see no the devil is working extra time because me kaise me wo that last na erade bi mani bi gina kitchen ya de erade bi onkuko se hwe ma me nkyira wade no bi eti ses eyisa obi screen try me fem na demons are a troopy from hell a dreamy kana ammunition se kuta won weapons are kuta won na me si na ni ma omu ba asasi omu kwan and no say we any demons are reinforcement or body for the release you from the bottomless one say omumra na omumbe cantarate a piece of one pie but one bomb pie ne kakra no omumbe cantarate omumbra any immediacy one otimi kan o bible kakra no one fa akwadro emegu won so one otimi hyiemu kakra bomb pie no one fa basa ye division emra won tem orofo e wo se ye mayani da ho se uye nyame ba o kan nyame asem a ebia wuti yo ya bibi esi wa brabo se bibi no a ebesi wo wabusue mu na wo fidue mu a konkron enda na di enchira bibi ni ho minu ya bibi ni wo mimi ya dance ni wasema meken ho efi se nyame onkunkun bie mani ma me hu ni ekoso o me fidie na obua me ma me be akinkan eni akonche ne mpaibon bibie ni we ba me fidie mu a erade enda na di say ye dayeso say ye open vision say ye discernment o ma me hu di ekoso na won so de bia na uti America uti New Jersey uti Europe ni na o se ni sikako mo fa nko ma mopa mo fa nko bompa ye wa ha mame mo fa nko busa akwanche wa na wanu Kristo ni be ma wanu udi obi na bompa ya ntinyame onti ana udidi nnewu adentia nyame asem nti umuntia nimdia me mai ninti wonjira
O say wona wo free nyansa ho no ananse ntiase ho no so wo tena asafo a ewu mu. Into the fact say what happened with 20 years no and they say ni ekoso mu bia sese no it should be all right for you. Uyo bia uye badwimba na utie nyame asem na kenka nyame asem a eniema ekoboni efri soro impedifo from chairman to whatever na ye de ayibi bram samunya kan nyame asem a osi ewrade wusudie na ukafa ho na wadidi nyame asem ekaso enye dia sorry ahisha ma o se di so dem de nyame asem ekaso odofo sofo na wo do wura hye ni mu no difo na do wura hye ni mu no se pakani na do wura hye ni mu no obekwa akodina nyame anim as an individual soul obekwa akobuna konta na wonso nyame si wonso obeba begina nanim ankro obeba begina nanim na waye dey wabu akonta ejefri ne kro medi erade dim esrew medi nyankopon din esrew se ma wani na ho bata kinkan. There were 39 books in Old Testament, 27 in the New Testament. Bata kinkan onuya. Manyamia semnya o dewati. Na ano na me share video bi on YouTube. Na a Muslim, a young Muslim, erade adani ho adi akyere no na wasakra. Within 3 days, Muslim no or the Muslim ya wasakre or the 3 days within 3 days 3 days. Minya no dia kind Bible no Genesis to Revelation. Adentia. Ibusa mo say adentia. It says ohwehwe no kore. Ohwehwe no kore. Now they what na Pentecost asafo mu so many years. O adia the post e wa so no university. And so Bible half okra won kan read. So the truth who say we are dickness. Who the truth say we are presiding. Who the truth who say we are dicking. We are women's movement why. Post and for won call heaven. What I say? America now what the citizenship now ukura no enye visa to heaven. Nti mane nya wo de say oh me dem ye citizen. Aban ema me full stamp. Minya Medicaid, minya hwan bibi ekoso all right o ebe koso all right na so hwe bia wo kra no eko ene dia ba ni se wo kwa sorry na nyame asem ebeba no kas fa holiness ho fa kronkron abrabo ho fa die be ma ni kra no wanya nkwaje a o si ene de mi ana sofo ebeka me ho asem mi ana sofo ede be preachie nti ni meja Pentecost meja Assemblies of God meja Presby meja Methodist me call charismatic me call lighthouse me call action me call ndi sa preaching we dey aim preach wo odofo you know necessary sorry ni musa jump hop is a frog apotro from one church to the other. Na sample sermon hwehwe nyame asem a ebesutu wankasa wabrabo hwehwe nyame asem ene wankasa wabrabo na wo bona wankasa wo enam se ho nkunkun afiri mu ntino unya your conscience no embu atenti no utimu no a wani agi wo mu no hwehwe na tena asafo a ewu mu na de bia ye ka prosperity gospel ni efidiu na wo jampe na wo shout na wo bupa e wa so demo e na asori demo da entertainment nyame fi adani entertainment enti ya nton bi asem enti ene arehose baba nse nyame asofu mpo o tese obeka no kure na edi nipa no mekọ nkwaje mo so se okara wo mabim ebe to sintidua wo mabim wa man so omunya tight no mo de etua mo building na mo timunika wa mo omunya tight no mo de etua mission house support e de bia courageous ene de ekeka ho sika no ho abehia in sorry no budget ni target a yetwa mo quota yetwa mo no e ho abehia ma sofo no dan no kwarina nipa no ebeti na atwa na kumem na wakufia ko dwin ho se ena seme ba ye die
me na ba ma me ma ye kwadworo e wo nyame asem kenkan ho medi obonefo ni niema ne na japade a eye wig ni weave ni makeup ya ba me watamai e di yo me di edredwa me ho ache dodo me nsisan firi ho konkonsa mi di enu ahu asem na ye beka nyame okuku na ekasa chemi mi nya ise de bia mfiri so ba ya na ma fa phone na asumesi tio ene di atalia asumesi sheba sorry di obenten eye nanim enichi obi bu obi enu ho asem enu no ho hia ye ese no krensem na ene obi pon so na busan se e di na stuff ni ka preach papa ene na sorry fine pa eso busan single word from the sermon na onya ba akokra kantro ne die ni se obi free so dem na ne skirt na eso ne sere so no o de afani phone ne smartphone o de atwa picture beto Facebook no atro church things photos ni de obi twa be gu Facebook obi a be hu se wo kwa asori enne na so okra na etu mu no nyame asem ben na okra no e fire e mewu nyame asem ben na okra no fire a ne wadwe ne wakoma afa e be sesa wa brabo e di wafa kwan hiahia no Jesus e prese wo be fa kwan hiahia no ma obonifo ni enka ncho se adum ni nti eniema we hu hia enso we mu enye se ni na hu hia Paul say adum ni nti yen koso nyam she Bible na wo no nsem wo mu o minua de hu de yodo de eka nim de ekyerechire de yi nten ni nyina wo tro nim na senka wo nya abotre na watie wo afa Bible na wakin kaya kan kwaje be ye wo no fie dia ene emofra bebre youth for ni bebre mani mema wo shiwi di omo shiwi omo papa ni omo maame num impo nim se me bei o shiwi o de no akobo gang say because you say enkwala ne yen kan o masem uko na akoka na asem a obefre 911 ama intino America system etimi edi hu ahye omu intino Proverbs asemo oka se bu akwala no onu na obeji ne kra afri osei mu eno de watu atwene nyame asebro wapo eno wamma the system na wotim ehu esuro ahye omu kai se adwuma me ye no first me ba America broni also ne bemu hangini wo wie na wa bodo oya de anya we are jana besi from now tia kula so won koda na wo broni no no tia ne ba na wo bibi ni waka cho se wo de mentia wo ba na enam se nyame nim de ni nyame nyansa wapu na won kan nyame asenti no na wafa ni de na ni suro no abet na wo enam se wo no suro nyame na won kan na semunti no wo fa ni penu masem eja nyame de ho ba bia wo bia nyame hu mobo asem ya eba wodi ewom no me bonya me mpa ese wo bebie wakomam na wafa ofa ebebua okra sanse nyame onkokro se be kwan na onam so no wo yira onam kwa hihia ne so orofo emani nya o se abroche na wo no life e wo so weni na no ube kwa sorry de ma mi penyi dickness mu ha ka basta ya wapam ye chani bu ni nufu half gu ho nechi awai nechi half gi na afri ho ye kire die wo nyame fi Paul say ye fa eni e man fa eni a ewu ade e man fa eni ewu ade endresse ye fa siesie ye ho enkane na Pentecost ni ba wa dress wa ni komu nyina kata besi ni nase na ni tin susu wa cover so kama na ne de be kire ye ti stars because if you put ya ba say mayen show bi say mo onye si ni say chairman no
ene na executive no mu no obi ya bekwa kodina nyankopon nim mako enti se chairman no ma se na the ball life ekotena so dem a ene edue go on to you wa wodi nipa no masem ebobra esen nyame nyankopon no masem a waka wo 1 Corinthians se enunti emanu enkata wonti so abofu nti ye wura nyame fia asori bia wo ne bofo se already Yesu kasa Revelation 1 chapter 2 ni chapter 3 na so write to the 7 churches, the angels of the 7 churches. Inti asori bia assembly bia wo ne bofo inti na bofo ne beba no na waye ba me wata ni no esuti so kusu na no mo ye worshiper onfa hin ena or the osuru message no abra asafo no. Because all those satanic properties now, if you be so more no, what she say more gang that tatewa or tell us or 2 room now, what bet why yes, I bet na nyamisi. Manyamia sem here, what it? Minya ba utie me, manyamia sem in here. Me felt na me yes, and your money na one night, one day. Na nyame okokro bom kokose se mimi pese mi wura na hini mu a ene sa ne mani nyina me ntungu me nyini nyina free me ho nyame odoyo obi obeka tro se ai kire me bible mu baby a ya tro se mama share week kire me bible me bi a kire me se mama nye makeup kire me bible mu baby a ya tro se hwe bible no ewo ho Yesu say enema pi na me pese me ka kire mo nanso se say de mu nti ase nanso honkonkron ne ba de mu nti ase nyinara obe kire mase enu nti ode honkonkron na ma ono wate Paul temu obobobone ni bisu a oka Galatians 5:19-20 no ehona o say boni bi o say eni de tete sa ne ma me watani na ehye wuti so no sister suffer entimi nkan wasem because on bese ube ja so da she no uye baby Christian so ube ye baby akosi da baby kura onyini abofra kura no o no nya onum no fo eduru baby a ye ma no formula ye ma no die mu odu onum koko onum Tom Brown odi ade mu odu afi eduru baby no no o wen kase mu emre kakra Obeye baby Christian akosi da bay minua bema wo hwa wo yire ma odress ehye slate pampi twa se ne to yakitu se ye kesi o etwa ni to shape etwa ni shape nyina etwa ni shape wa taledim ede ne ye kire onyame fi ede mpa na ye kire ya pam ho konkro fi nyame asafu and asafra ye asafwa a dead congregation because we lack understanding in the word because we kokuna nkasa ya pamne fie ya nkasa ye hunhun ne ye krem di yentimi nyanti ase no e wo nyame asemu ne ehu se asemu en pose ne kire asofu bebre enne sa ne ma nyomo beka ho asem enso no wona wo fa wo asofu die ne se monka ho asemu ntino and obey those authority no because omo no mutia o monka na we sofu na wutie na akatuye de beba wonti o chairman say original one say sa nukre sansem we na edi nipa eko hawmu edi nipa eko sey mu no nka ho asem na ye din a me papa sofu me papa difo papa nyame sempa kani uka wanu tumu asa okra no ayira ko hela nyame bebusa ne kra efri wo ho Ezekiel chapter 33 hono sana nyame asamoka Ezekiel 33 osi onipa ba me de wesi Israel so said ye owenfo say ye den bo me man kokko efri wona kwambo ne ho bo me man kokko no see se town cry no a mbo kokoro na se mediabufusho ebekum sa okra no de wawu oni boni mu die na so ne moja na obebusa afiri ho ne mum se wo ba kokoro na se okra no entia ne moja bebu egu no ankasa konso
me papa no ma sofo nim nyame adifo ne yi ise bu be hihye won kom be hihye members nin kom mehu nyame de mi ko fiduem wo nana asomasi wo maami asomasi wo afa obenten ede kesi wo ba keka sa no me nsem no kyerɛ no ɔdɔfo ya papa mo kyerɛ omo sɛ eniema na omo de adwedwo mo na ankasa no ɛbɛyɛ no mem ɛwɔ omo tiri so. It gives legal right to Lucifer and his demons to possess these women who call themselves Christians. Sa odi ade bia ye bonsam de bia odi ye ho a me ene me ka kyerɛ plain ye no krasem so utie beboa wo fa ebeboa mami what say ye human hair say ye artificial hair say unim factory omo ye hair ni wo mu whatever it is no de wodi a show to sana ashawofo no omo ko gina circle ni night club no enu bi no omo so de show omo ho e de ko gina ho enti wo eni sa nipa no difference be ne wo wo ba so kire nyankopon se den triwi no de egu ti so no wa anye ne yi uchire obofo no onwi mu no se onim nyansa nti no ama onwi kete opede ewo ware esisensa onufu ho ni esisensa wachi egu wawam esa woto ho uchire nyame nyansa onipa nyame abo wo na wo chire nyankopon nyansa orofo dwi hu yi na sa nyame na pese o chire nyansa no no aso wasa akodire magaje se erade mi pese na wo expect se nyame obeye ubuna semani ntia ubuni so onim nyansa nti umore no de bia to aso morena awahye no tasi moreno eno aso na omo mami watabo omo pa no omo de ninam night clubs e de say mema no nti woni ni mienu difference bia eni montem odofo batakin taiwati the first woman in the Bible say or arranging the hair and in the face oba Jezebel yes so obi a wa kind Bible bia any Jezebel story said ye o ma ohin Ahab edi Baal ba Israel bosom Baal Ashtaroth mu owie edi Kanana ema yeku Nebat eji de bobetro ema ohin Ahab ohin Jehu se oba no na ofo abanso no e painting nanim arranging hair kika ne mori ene Jezebel no eno a ena atu atese a oba dickness na anase wa ye dickness wa wo ye ma me panyi wa you are wa mutu oba no oyini sre ho a untimi mpo nka nje se o meba atale ye hye wo mpo de enye ene wo kwa nsori mu a youthful ye ntale ehso ye nsre so ye tenase kura na ye hu okane na boss kura still to ye ntimi ntina so na nimu mpo na emaba wana ye hu ye almost naked no mo dia betna no onkokro beda akasa edi nyame etimupo amomo no ma prophesy wa sorry so Bible akase na edi echi mehwe me hu magu akra nyina so mo maba hihye enkom se na ewo he ye maba no de enim ne adwamanmo enen kola maye ni bibre wo maye yegu so many times ye nim condoms no different kinds nyina so ma me unim mpo unim de obadi mpo ye epi o ma ko Google college ya nchiro mu nyame asem bia ena ye bonyaman mema ni so shiwi ni cocaine enno mu nsaedin na opese inshira eba wo fie na wi a akotue sika ma difo bi so omo mpaye ma nyame yensi na twetwe o onuadofo nyankopon wo hoi yentimi yensi na twetwe da biara da efise die ye due nyame asem a ya pui nimdi a yempesi ye benyen enwa ehun fasoa ni ebetwa mebunu omuni asori edachi they are the future leaders of the churches
As a future leaders no, ye mami phone, ya penny phone, yes, ye nyamias and ye pubi amankulea wisa. If the foundation is destroyed, what will the church do? The church has no future. I saw dachi. I didn't hear because dachi no ya say that. Who am cry sorry, I just say, ushe. And ye who are the end of the say, ya two baby cry. Ye penny shady bar, sorry. Atalia, a mine be shady code this could and ye you to me, she said, a day, men were at to treat a auto fist near ye, and then youth are brandy, were trying team passer. What your Maya racism, are you message? Racism. I am message, and then you said you a black what dress in some way, grandpa, please in here wickedness. I said it in what we treat you so correct. A business you have baby, America has it. Also, shiny panny dressing, crow who say, or young crow, or you'll be a wash you and a baby, or chain or to prison. The handcuff a goon inside. Intino Pentecost Neba, Presby Neba. Assemblies of God Neba. Whatever church you go, now I share now barbe more. No, I could trust some person, and the trousers than the twice. No, dinner. That's a ye frozen or bunny a shooting. Would the Baka share with ye bay and answer the Baka share wine? Would the best one cassa unya one must say town quine. Bible say trouble fra a choir or faso. No, Nina went free home. Ghana for ye ya tra. Yetiti Europe, yetiti America, yetiti Canada, ye mana brafuna ye beto woman, ye mana traso. Ubehu broni ba, ni dressing, finit sisu besini nasi simple. On Nam Street, uhun we jumemwa, so simple. A brofuna ye ya beto omu krum, omu dressing decently and simple. Nesu ye Africa fona ye free krum, I say ye besuen ni bios, ye besuen dio, ye de ye ne bia traso. Me da kra ye ntimi nkata ye ni. Ndino Africa ni ba no mahunu. Nkapo egu ni nsakosi na basa. Any a fake eyelashes ni whatever they called oba ochen konfo a ye de doso ahye no. Na o jeje no kasa. Ubehu obroni ba o she flat heel. Simple, whatever the must say, yes, short to say, you are keeping it neat. Now, so yet Africa for the Silla, yet he said, you need a biabroso. To both say, the wiggy kusu or till when him crab your front. Because me too, you know, I didn't win him afa. In Caponi rings a chef from one finger to the other. I was so a chain, if for Mujina KJT Ebonum. Ediye na ye chire ediye na ye je wa asase ne so nka ye besua abrofo npo e na ye fa ade papa aye omoye say ye manufacturing ne ye e na ye de ko Ghana akoye o ma Ghana ye nkenya ya ne munu ade funu fina ti kurimu Europe ne ye no na Africa for ye de yakofa enu na esuyan fineti my phone no akasa mu no enu na yabefa na emum de manufacturing yi na yebetim ya ki esuyan ya ki betim ya ko Ghana akoye ene how many companies because some manufacturing companies they manufacture matches, they produce pure tomatoes and I say bibia this ye craft free crow for frozen or my for frozen e bagana. So Ghana for be titi abanone. Ade papa ne de yensuo. Ade bone no na Ghana yesua ma na tra abroso. Fia tra bone. Odofo mo ye ni na ho. Yen kan twiro no. Se de Muslim people for omunim omu Quran. Na oni ni hie ne obekotu de wo Quran inside out atro. Se sama kan nyame ma ye nyina ye hu nyame asem a kaye be si nyame asori nka ye ni efie nyinara ke ye ni efie nyinara
nka ɔhaw bi ne wɛba yɛn so a awurade tumi nti nka yɛnhu na nka difo no aka nokore no sɛ yɛka nokore sɛ yɛbɔ nyame nyame ba a ɔba no ho dahuro Jesus ba a ɔba no ho dahuro na nka anyɛ wohyɛ pieto green wohyɛ brazier brown yɛne yɛama saa difo atorofo de kwan because ye lucky nimdie nti no yɛnni ntiaseɛ wɔ nyame asɛm nti no de bi bɛkɔ akɔtua sika ma mu na de bi ɔmbɛbu yɛ nkwasea daa awurade hu yɛ mmɔbɔ baabi bia wo bia nyame kasa kyerɛ ho kokoro bɔ wakoma mu dɔn sɛ ebre dru sɛ wobɛma wani atio sister asumasi ebre dru brothers ebre dru sɛ wobɛma wani ate wo nyame mu wo nyame asɛm mu sate kai kyerɛ no wate ene emma bebre omu kunkofo omu free Ghana edi omu abetna Europe ni Canada ni America ni eyo omu abesroso omu kunu so ho ba be join gangeliers demonic gangeliers kro campaign no afedi omu no omu kunu mu ba atwede ya mi asema no ni mo Ghana no wa poni nyina ena de ope ena oye na saa no upese ohun papa na betna ofie ana ohun boni na wi a akotue sika amadifo bi se onhye nkom ngu boni so onhye nkom ngu tiri so ohye nkom ni wi a anu obusa se hin na wo kra no eko Awurade se obi nya wiase sika mpim nyina na onya die ne hu de obenya nyina ewie na ohwere ne kra. I wonder how many stories are yate say nipa ni wuye no okono ne car oto o shipidi coin no ye de hyiada kanim ye de kosie no odofo ye nwi bebe kra ko hu wiye no ni asem no se bone na do so enkwale ewu youthfo ni wu mesuwafo wu 30s omu 40 years omu 50 years enti mane nyo se o nyame se ye finhia na mu mfie do so 72 be di 70 efa no nya target any minute from now ma wo kra no ye mu nhihye ne say any minute from now you can be recalled back to your maker to render account ubekwa ko bu aten na say you life story from childhood to baby wo ya eyo se wa arrive eyo se wa ni oga ya be wo America ana wa be naturalize oh yes US citizen oh yeah whatever ukuta Europe krata anti wa ni wa ubu nkrofo ukrata ba akuta utibi di money pay na udi o musika wa fa ho omuko ye adwuma na wo yi sika di do ma account boni biara ye di biara ye bu ye ni egu nyame asem so bia no ye be bu ho akan eno de me ye hu audio ayi fufuro eno be message on its own ye bia o se me ni da ho nyame asem no o se humanity ye na aboaye na ya anyera ye nyada nkwa Awurade anka se bonsam a oye me mind me mayera o se nimdie a me man eninti o yira na nam se yapo nimdie nti ono so apoye na yapo onu nyame emra ne na se onu nyankopon nti ono so adiwe fie ma ye manu ka a hedge of protection Yesu mofrada fo e wosenke ba mofra so no nam se yempanyifo no yapo nyame nti na yensuro nyame nti ne yemfa nyame asem nya hwe nti ne yenhwehwe nyame asem ti kwa ma ye hu nti no wapo ye ne ye manyina ne efidua ndidifo no ntimi nyunko obeju sika edi kwa sister ya say ye bu kwase no na mu wani nti wate na wiye brem na ewe ma okra hu hia no hu hia ma wo makra hu hia ma wo kunu kra hu hia ya wariye de ye beko nyame anim say ye gu no ne na se beti ba ko ware fofo ne yi a ye be bu hu aten nyame asemaka o dia ware na toto Christ a oba be fa asore no eye menu mienu as a bride ti hu nyame pa
Me yen hwe ya daji yi. Ye ma nya kenkai. Se living po na odampo a ma wo Bible hu hia. Neja ise so foot you default you default white you asumesi bompaye mamio wa nka senso bompaye wonso hu kukuru betimi abet na mu na obetimi command with ugidi na nyame ebema na bemusa odi tumi no wanhwe wu ebinim so utinya mini pe binase na de bia de okan se wo hwe wonkom na hwan na wahu na onkan kwaje nsem nche wa wonkonku si run for your life dwane ju kran kwa sister brother dwane ju kran kwa therefore they are supposed to be preaching about salvation, not prosperity, not me hu se nyame di sika we bro this year betoka wo kotomansi wa ha utie therefore bi sana si run for your life. Because yes waka Lazarus any sikenino asem no sikeni si me pacho ma me nko back me nko bo me nwan mo kokko so mo Lazarus no nko bo mo kokko o si dabi ye wo adifo ni asem pakafo no asasne so let them hear that salvation message from them. Aha any asem no adifo they are supposed to preach salvation. John the Baptist no edifo. Wan shishen control phobia prosperity ebia. See hutia mamun sacred free nyankopon bu for sure eba no repentance. Uti difo binas no kan kwaje repentance sakra wadwi free wa kwambo no na wudi abonifo eniema adwidwo na still wo hye nkomgu suwa. Dwane je wo kranko sister brother. Dwane je wo kranko wate. E wo so o kan no kware nsem de bia kirawo. Owi a wabompaye amma wo kra de so obenya hoden asum nyame akwa awieye eno ne difu adwuma o ka nyame tirimupo eye nyame asem sese ye nyira ne benya dankwa ye behu baabi a awieye ye gina ene die satan ebe hyehye wo ye yim na yetutu ya namo esi nyame Christ dim. Empire ni se erade ebeka wakoma onkonkon tumi no baby biara wakoma prima kodru biara baby bia waye mra kodru biara onkonkon tumi no enkenya ho na oma wadwen satra oma adwen mu tie adwen mu fufuriye na efri na ekro no obema wo Bible ana wo tro no aben untimi nkan a pe partner pe obi a onim twi kinkan for no mom ye wadanfo no moa okanya mabon hu mpaye na boawo brofo no so King James de no de papa wakan won se won konkro se omma hu muntiase na ka wati nyame asemase na wananti se ogidi ni ba na bema unam awrade asem na waye krado ama nyame emaye awrade nhyiraw bebi a wo bia nyame omboa mire yo biara onju mfrimu hodinfo biara o show class oni ofie onju mfri wonyina nsem na timi sum Christ kosi awieye kosi se wo bra wa asase so no ebeso e wo Yesu Kristo